morning, ma'am. Welcome to my channel. Nongale, ma'am. Ado ay singa si di yaho kara tingdo kre. Habag so ma'am yame. Se yung gitabay ngang sa saloy silage. Aduga mamagi video da ina tarpon gi poche gi kalay bakot patawdo yung da su Thinba Chatpa ine. Aduga nungdang na mo saki programa malaye. Kay noi cha, sandan su tong de na khong do na ni. Lao lao. Maya maduri lai du thadok charage. Ai cha jina samaina tawbase toin toina ubona tawni na karan tabiri ai nakanda. Yumda haujaba lai khara kachari nupi oibigi nganta hogalaga mau ama oibagi thabai ngang loisilaga surjadebagi puja tawbase nongni leiraga de mo phangaroi yumda Lai kuramba loire yum chang yumdagi suti changadawdu kuisilakre ayuki thabai ngang loire hajik cha loli ai ju samje kakthasare wai chillena si chakwa Sidi tarpon Heisoi thiluge aisu sop chabadi phangaroi Heisoi thilamage salamdaida lugi ge kumya tarpon gi chak pijabudo aina changadaba na mentu da tare do lai gi katnaba pupu bok dai basau ka moi mayang gi sop katbado yawba tiam yawninge yawba phangdre yawrano na tamme pare mayam adudi Heisoi Thinba Chatlugi ge yawre Aina hojik changjariba yumse akhoi kaka hoigine ado usopse akhoi kaka hoide oina tawdoine duna poche aina poraiba singse kaka hoide oina piramage aina porakpa photo sida thamame kaka indomsa angang sing ngaktang unarukhige khoi channa aigi bread omelette chu sembini cha chu kanna loli mamangge aigi blog ta aigi ipanu pa yawba blog to adaiduta yawba aigi ipanu pa do aduduga maga se hominari ne ado aina lohongakpa kandadi moise class 2 mu khatane kare se yam pi ado hojikti yam chaure lesabi phare matam se khangaude cha asaba bread sida leijare masidi khoi channa hoba bread omelette cha dore chan nang yam hairame ko Lôi jing jay na camera ek thang jin baga ma ek ta loli je kai gino chan nang gi bread omelette se yeng bo da yam mong tare mayang na ka da yon bo yam ma le masigi sumai tawdana koi channa breakfast tawhanbire Pung makai tare sasaloi silo koi nem pung mapano kana lauri ai somda video kana shoot tauri Ado isa sa loy silage nga sai na haida gi pudo nung dang Chak Chaba ma programa male kung chang rikanda imay mapangi ibai haidora kay haidono moy na Chak Charam sa je ite me ang punna na may na kung isa story ko family punna ya may loy silage do hore mo thengarase mayam akoy nempoki mapam yaujare ko na Chak Cha doise si mung sidane Mayam imagi mabung se yam yame do koina Chak Cha doi mung se kwai ahan mamo ahan gi yumdane sagai nang mobile dum taw leirabra nang na man bi yam chaw leirame nang ga homi nei ni yengo se yana somda sana pot kan sanari yan ante rena masigi mathel se nga tare ado koi se sem sawa hore machal marang Sina ako'y nausagi saine ay gingjang seminary se Mayam mapandana nga ka na thongi aduga ay na imungda nga rin ka ngauzari hawgata hawroitra khangde hawnabati ngauri nongmagi lai na tambahay ba dun natrane mayam irombagi na sida leire irombagi machal se sebot ka yandem gane Mayam ngasigi buzari se ise sangitane ise nangi mai sidi pajare he Injang manam ga sidi mai tare ise sa ka je lam lam khale aw to su yam male mai jaw ga thar thong base mayam ai motadi sing da thong basina mahau se khara hen boi hekta ninge mayam di
ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯕꯤꯒꯦ ꯕꯔꯅꯔꯗ ꯊꯣꯡꯕꯅ ꯍꯦꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯗ ꯊꯣꯡꯕꯅ ꯍꯦꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯖꯥꯡꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯨꯜꯂꯦ ꯊꯥꯡꯊꯕꯁꯨ ꯌꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯃꯕꯣꯛꯀ ꯃꯥꯏ ꯆꯆꯥꯒꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯕꯩ ꯅꯃꯥꯗ ꯃꯕꯣꯛꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯐꯥꯒꯤ ꯄꯨꯡꯁꯦ 10ꯃꯨꯛ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯃꯪꯂꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯁꯠ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯅꯕꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯃꯈꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤꯀꯣ